sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Ditoy lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang nga ramida, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingit anak matlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasariyaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yo, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Ay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sana bali, nanang? Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah? Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon, no anya ti panagawat yu iti impakak nanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ta ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam a makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. Ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sana bali, takanawin kayo mo't nga may sarungkaran. Mala ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang? Agam apay no kasaritam ti asawam. Umayak mo't makipagnaid, ijay balay na, anak ko. Ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si ijay balay. Gasta aya? O, nanang. Iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayin kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ko. Kanayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasamak ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang. Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta,
Saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king katikas ta anak ka. Awan ti nasayat nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta kan? Okay aklang, Mat Ramil. Kumusta mo tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak a panagayat ka ni Jojo. Aisel? Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. Ha? Agpaiso, Aisel? Wan, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na, Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay lang ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santopulos, Aisel. Ikarig day tayo tibatok ka langit. Anya nga tanong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ka. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang kumatayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmaymay sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti day ta kanyak. Sikat ti matungpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana pa ikit din nakabaulan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wana, pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilatan ti biyag ta, Jojo? Ne, anya ti kat mo asawan, Celine? Awan ka ti plano nga agbiro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Ngamawa mo kami, nalpas ko ako rusaw. Iso amarigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat nak. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana puno day ta, Celine. Agasawa talang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno day ta. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na, Aisel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang yung asawa na. Yung naanos ka naman nagagat. Ibagpay na, Aisel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yung siyak. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo,
pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, si kalangan ti mang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya? Magsakit mo tinti kasta pa nagsasaong kanyak, Silin. Pudno mo, saan ka di? Isasaan ka kumamasaksakitan, taday tat kinapudno. Sige, naisutik ko lang. Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta ha? Tapno adamot serbim. Ti ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Silin? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito'y balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo ten silin anak ko. Anya nga hapay? Rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanyak? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak nangak. Naglaingan ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mo saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti demnana. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silain ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Kahit ko lang mo makita sa kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumat kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang iti amok. No adda payla panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Oray pa'y subyana. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka anaragsak iti danak? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di silin. Husto day tan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita, agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka.
Diyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga ang laki din ti agmaybay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, noon ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadag. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes ngay nararamid ko iti kalabas. Manungal daw betin ajak nakitkita arimwar ni nate. Kastaya, tatang? Huwag narakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Jujaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamat tandakas alapasamak kaninana nati. Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan danukwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay, makapadanag mo ngagpasaw. Sino nga tati agtuk-tuk-tuk? Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ate. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun. Saan ka rumrumwar dito balay mo? Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, manugayang mga aldong agsakit ka. Ay, alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay nagpaiso adi na kamutin sarsarungkaran ni Jojo. Po Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Tapay Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo? Ay, po, saan gayam ati kinabak nang ti pangrukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas natin. Hey, nag-alas ti ugali dyan inasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balay da. Tama ka disturbo akano lang. Takaday. Ay, talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasta. Wen, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumaday anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itamit lang. Panghasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo timakon ko nam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan?
Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silen, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha? Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo mat ko na, ikan ka. Amok mata syaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Amamat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gaputa isugat nga rudi kayat mo. Alala. Awanin ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw dawato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Nawatan? Kasi kagaan din nagbantay kini Nanang Aisel. Agyaman ang klaon na yan. At tinulungan yun ni Nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay amat tanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusa. Gapo iti panagikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapudnunan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin apander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Oh, ang yaman na kiti dahita pang magbaga, Maisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka.Esa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak pa ikit diti kasdya ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Kat ita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta kat pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo naginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gaputaawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti ibagak. Ngam panagkunak kat sikamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakdar kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya.
rumbang nalaang ngarod nga aramidamat dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, kat pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.